My name is Richard Zumbra. Izina rye ni Richard Wumbrand. August 23, 1944. Ipato ya miliyoni imwe y'Abarusiya yaje mu gihugu cyacu iragifata. Nuko inzozi mbi ziratangira nanebikari n'ijwi ry'abahuwe Imana. Nibo batugezaho. Urazi? I think you should perform the wedding. Hari ukwiye gukoresha ubukwe. Church in 1 hour. Tubonane mu rusengero mu isaha imwe. Ni movie trailers Inshamake. Sabina Wumbrand n'umufasha we biri kuba hano nk'uko byabaye mu Burusiya. Ubu ni ubusazi ukwiye kuguma ukomeye have to stay strong n'akana k'imiheye. Bariho baracira mu maso ya Kristo. Wabonye shikarete nanone kuba ofisi ku basirikare nanone ndio buryo Sabina yabaye. Did you give them a blessing? Wabahaye umugisha ni ururabo. Hanga baza gufata Sabina. God bless you. Imana igumugisha, God bless you. Ikiboko. Yegwe. Izi ni Inshamake ahagaramu kantuza karimenyoza. Know that if I speak now, Nabwo uzi yuko ninavuga none no husband. utazasubira kugira umugabo ukundi. Ntabwo uzagira umugabo. Haronira ko arafu husband ntabwo nyine kigora nkunde ngira umugabo. Trusted for Christ, uwatotejwe Kristo. Aho wa Kristo. Iki ngiye kuyitabo kitwa Trusted for Christ ucyandikwe na Wumbrand. Nuko bimeze. Yari movie trailer Inshamake. Movie iraje vuba. Ntuzayikikwe burya urukundo umuntu akunda Kristo rutuma atotezwa. Ndabakundiye Didimo na Kristo asubira na butaha. Kristo akomeza kubahaza ibyiza amahoro ye. Bye bye.